Presiden ke Central Executive Committee ke Jantian National Council ba Thombor mi lingdo. Ulaya thu hakinong tho Khubor ka khat khandai tarik no pra kasngi bala penlong ya ka public hearing halor ka jingthmu bantei ya ka karkhana sando bilat kithan Daistong East Jante Hills da ka company Shri Cement Limited. Kajing temu jangkane ka public hearing kalong ban yo ya ka mon jong ki Paidbah laki pediang niki kentat ya kane kajing temu bantai ya kane ka company sando bilan. Uba Thombor mi ula keno ba kilami perthei ki brew ki ba tap khman ki ba king atiar bat ki bala buat ki bala khang lenti ya ki Paidbah ban poisha ka te ka public hearing. La khang ya ka surok da ka ba punggeng de ki trok damper hapadeng surok khna ba ki Paidbah kinum yo lat ban poisha kane ka public hearing. Ulai thu ru ba wat yau DC East Jante Hills lakhang lenti ka kali jong u bat ula haban ya de ka kajat ban poisha ka ta ka lumpung. Uni unong yalam ka JNC ula ong ba ka seng kan ya khun ya kan ka jing Thombor hadu ki jing khang ka ying ka shari. Uni unong yalam jong ka JNC ula penpau ba kaladon ka kunhun ka bala yo jing kershan na kan ka company ban berngem brew ban khang ya ki Paidbah ban poisha ka lumpung jing yalang. Hakawi bat kalyang layo i ba kinong yalam jong ka ilaka ki ba kuntup ya daloi bat kirang pasnong ki kershan ya kani ka company bantei ya ka karkhana sando bilat ha kani ka than da ka baong ka jingwan jong kani ka company kan wan ra shibun ki jing mentoy ya ki Paidbah bat kilong ying long sam ha kani ka than. Excuse me, sir. I think, look, this is not the way, sir. She will talk later. Cepat. Nam yo kelam bundat iki. Kimpai kimpai. Pun pori nak apa tu? Bulan eh. Di burang ni. Yang senang belum senang wahab hapo ilkan konflik. Di ini dia ikan senang ngaruh senang Paidbah ano senang warok. I kamu dipenjur ka ilka wanra company hapo purusam yang ka ilka yang i kami senang ila emerging monjurong i bahai miat i iman hile wa emerging jod chano jikta Paidbah ila kami senang belum senang ila menjuri kamerai ilka unique dan kublesimut. Nebut Islam hanya po hendak di sini kuman mukro wa ijin anut dari Amerika usah belajar sabung de jewan ra de je piang yani ajin wan ra yang iya po yang Amerika or siap i jikwa yang iya amakram di wahai deswa yus kiri wa ani tahu yang itu belai buung dah kami i we pengkelai kan er kom im pelat uri hajing yo yang ngakam duloi ikon kinat yang kelaka boni jing kwa yang ki ulai ka i le skul hipor iwa biang tangwa ada duna jing ni jing yo Tedong yang isedin, teman hari yang ini erka yang ni tahu yang ikon ini atau erka mani wasadin, itu dia murah. Karena tom dia ngario aqua eklam sibun, haji eklam yang apa erka arteri senang, senang dia ngerak yang hearing, ni mentah yang cermin untuk we penisinan ni, juruki wa blai yarap ya lutium, wato ya ni jing semua, wa ilakar semua. Leman le ada mana jing kerku, ye amikon yang ilakar urabi. Kamus sketoli yang ke ilka, ye ni por, usnau ekublei pi Paidbah. Naduk ki lok, ki prolog, ki media, ki officer, ki wuper, ki wotok, na ki department, ki wuper. Dengan kamu sekretari elakas yang ikublay lang ikiworo, bat ngayenya hani nagaliang yung ke elaka.
i kam ka elaka kam wakso i jingto yong ka elaka hewro wi wan hani pensnyau pensaba was support by the Kershan Yan Sri Cement Limited awan i seni bu hani thao yong i jeni Kershan halori minori i kini ka thao ka yong i yu i ka kublai but the bu blai ya kita ki marpo khandao bu blai kita ki jingam ki wa her na ki bit won ki elaka ki marpo khandao ki wa man ki wa hakmat but ki wa emkam ki wa man number 1 hawro ki liang tena kita ki dao yung ito kani ka thao yung ito ko sa dentam kamu klam shwa itu i number yung i your the klam chakna pa i katkam ka jingker khu bat katkam ki jingbo yung blai ya kani ka thao ko yung i ki marpo khandao ki wo kordor henre hawo pai chaka jinglong jingim yung i kam ki kon yung e ka ki wasa den na ki wasa dentam Baik, ki marpo khandao ki de perchang i pen emkam perchang i klong i bo. Yiwan rajing mentoy i. Nrei tang na jingjot. Te kama elaka de penchong bat de penchong no rim hajing ito we wanra ya ka cement plant. Kani yuluti ni wanra ya ka roy ya ka pa. I takoi ni dau itu, ni dau ibe, ni dau itu di sam. Tejo en bidi puli mutaman mami iwoku seprang kam tam hai ini goman di basic part of life kita kam hagalian gajing nang jing start neten ka kot kia kam te si yoi kalat di bita wan wo pungku i guru yang i iwo im hagate ka saja ka jenjar ka dok wo ngi tang play school di kon ti la Then re ki jing sniao de kumwit tang po dong ite then re hawa de e hagar bar elaka wa kani ka set up nya gini ka cement plan han wo pungku i guru yang i im hagate ka saja ka jenjar ka dok wo ngi tang play school di kon ti la then re ki jing sniao de kumwit tang po dong ite then re hawa de e hagar bar elaka wa kani ka set up nya gini ka cement plan han wo pungku i gawar hagani ka dok wanra ko kejing saja umye rupa pure di kon dikti bono put kejing pure awaman gi qualify online he has to be technical studies so on and so neten kang elaka daerah hador bar hadin ukuson cengai daka komiti wa terwa sekedar bar hadin dia monjur lang wanra ino cement plan lini kekok hadin ipor tidak cem kekok man affect dia kini ka air pollution wa chna ko bonjat i problem i nong chong chnong umaya yang ke elaka dan iteon ya kini ka cement plan wan dia monjur lang daerah kilang kawan-kawan kesnong kawayi wanra lini ka elaka le di Khubor wo pertangna te hadin kajing lailuti yang tibahe yang ke elaka ki SP committee te kate kajing yom pu yang di kon yang ke elaka de yo pun orlang te ini por de yo u yesiam kamni hagri ke state yo pun yo isniao di vision yang i wa em kami ya kate ka wa ang di kajing ku development kamu ka perthai kelak kamu ka por kelak dari India ora wi ku ga daman ka position tu so ha ka perthai ke GDP negasngi niliang yung i ka Jaintia National Council tempawi ke jing singau si ka ukro jing sken ne daman go kasngi wa ka Shri Cement peman go ya ka public hearing ha ka chinong Daistong ilka nong khle Andre na kaliang kaseng hawa perchangi ulai cekathaw man ka public hearing. Acha pan sanga e hachiten luti don hi. Kawayu pala cucu wada am ko bi ka dampar ka wacha ya surak. Ka wada kata ya kalai kawan yang Paidbah. Entok do ketela da bu bi ya ki
Kini ki Shri Semen debu kaya kita ki kang ki yongka kam wa cispa ngut ki bru ki wa khanglat I wa ulai caka tau pemane ka public hearing de wa ong kini tak ka kam yong ki leka yong I. Ta kini hi man ka ki ka umyu pediang lene ka wa man perca ya ka ain. Ne ba kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chega. Wa nu nong chong chunong yong ka Meghalaya yeu pen snyau ya ka jing snyau ka yong o ha ka nu ka public hearing. Kham tam heyato wa ka jingcha kta ya ka mariang lene ya ka environment ka yong I ina ka liang ka sen da pangkra ya ka jing tho ka wadaman janai bha da kadaw la ya chibon ki jing duna yong ka ni ka EIA report yong ka ni ka Shri Semen ne ba am ka jing tengkhan ya ki kendon yong ka EIA notification arjan ru handre ka wasnal siu ong wa im yo yu poi che ki thai ki thau ki wa thmui te I kam ka sen mam ko ai ka nu ka jing snam lene ka nu ka jing ya klumar wa ki pradok ki prasnam ki yong I tada wan da dong biang I cakan ni ka da dong de ni kata da mi ni po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kini ka jing thok ka yong I ina ka liang ka sen pen pau ka jing snyau si ka wokro wa yoi ba ta po ka district ka yong I kat ni ki an member lagi ki polis hejing sket report wa chak khang luti UDC da lai na khmat yong I de perchang I kelam UDC bo to kenim to ka galuti handre UDC da kentat yo we kelam wa I de bo ongu bo to yo kelam ani haden ta jing sket abo UDC de yo ya kini ke jing ja jing sket ka kamram ko yang o to open sengek le kun ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut ha kini ke luti ulai ka public hearing ta yo jing tip chu chu ile bo wat kinong chong chnong yang ka Daistong ki wa percha da am ke jing khanglat ka yeki da kini ki bru ki wa da kini ka Shri Semen da pangkhrek go kita ki kang chnong ki yong ki te I kam ka JNC hi bom chong klik ti I Andre ya kini ka kam I daulai ga chakhamat langba ka ain yeu lai chaduk cha high court ne benta kani ka kam ne bha kani hi man go ka jing yoroj ka jing pangkhan ya ka constitution yang kari India ne bha ka constitution yang kari India da kadau che go wa nu nong chong chnong yang kari India emu ka hok wo pen snyau ya ka jing snyau ka yang o freedom of speech le ne freedom of expression ta kani hi man go ka jing yoroj do ya ka hok yang I hendre de man go la ka jing yoroj ya ka constitution of India ta ina ka liang ka JNC wum yeu pediang ya kani ta daw perchang ile up UDC le di ala di mentu daw I kelam yo daw panjing che ne o halor kani ka kam ta kani to ka message ka clear cha ka government wa sange no kani ka jing le donbor ka yong phi kenmo wa den sound snem ka bor ka yong phi daw kut go ta nei te daw I kam ka JNC kwa ye phi ka mo Paidbah da jet u ye phi chikri hok yo Paidbah kham tam wum ho yo ben phi ki duk kirangli ta kani to ka message ka clear wa ina ka liang ka sen wum yeu pediang dalile ya kini ki jing le bean ki jing penam kam da ki kang ki jing wum hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order han resnal siu ong wa ka police department la da man go ka nong pat ki don hi hejing ito wa kani ka kam Ceprang Kongeri Yumendari Hameli Yumendari Hameli Dia ceprang Kongeri Im Slam Jensi Im Slam Jensi